Yes, muntu mutabanyana bita bari kutureba aha Ankole Media TV hamwe na Western Uganda Media ekimurukwane cyamani twashemerwa mnonga kandi okubasa kubantu yarika mutuka tukiza tukarebana ekimurukwane cyamani mnonga mwe bari mnonga kusubscribinga aha Ankole Media TV mwe bari mnonga kusubscribinga no kuviewinga aha Western Uganda Media. So erizoba ejine press conference kandi yo mweshongozi ruranganwa awutwasa kwantu baretera abase kuba nagire bigambe byabaganaho nimwe ba fans beyena nabatari kumanya ubase kuba n'umuyongera kumanya arubazu rwanje rwaha nyineho CEO Ankole Media TV Super Promotions DM Swaga promoter binjine mumanya kandi side yanje yakuriya nyineyo ZJ Serebu wambarara Beyazin na warho ahaseti kandi asaideji nuwo mweshongozi tindagame mazinage kurekaniza kumikiriza abase kwa nabe yanjura rero tugambira neshonga aha bwakituriya abikwata music yeye na ishongora style ya music abakwasa kwa numwenda kumuherezo burumona singa korera nkay'inkebyo mbwenu mwe bare mnonga sebo twakwakira kanye nashemererwa sebo amazina ne banyeta Isaac gambira higuru amazina ni banyeta Isaac Enzamba wakweshongorire ekeshongoro cy'Enzamba ninkorero muri Mbararomu biti muri Mbararahonka ninkorera mbwenu kacente Uganda yona kancente Uganda yona so nisima bahagizi banje abakumperezo burumo abakumpereze mbaga nimbasima munonga rukunde gumeho bantu mwe ahabo kuba namani ganyu okunyiriroko namani gabantu muntu timani ganje abantu bari kutureba aha bakabene benda kumanya who is Isaac Enzamba abo kuba wagamba Isaac wakoshongorire Enzamba abantu byeshongoro mu batakumanya obyeshongoro mu ntono bazo oba briefing yo bahereze mu nakapera abakumanya babase kupiking Isaac Enzamba ubundi bamwene babasa kuba batakumumanya konka binjini bamumanya habweshonga abo kuba hariho kushanga no huranke cyeshongoro ngokwe konko takumanya umuntu waceshongwira wakireba so Isaac Enzamba nywe ninyeshongora gospel in form of culture wakireba mbwenu so nkizina Enzamba tukugira ngo nizina ryanje abahagizi banje nibo bari nyesire ahabwe cyeshongore kinabeshongorire so wangira ngo mbahereze mu nakapera so ekeshongoro cy'Enzamba eco nikigira ngo Enzamba y'iguru ya Jumera konka bitaba kigabani beshongora nimutereze cyuriro so tinkumanya tereze ngaro no gonza yes azani wotereza yaka Enzamba y'iguru ya Jumera Enzamba y'iguru ya Jume rowi tukabare mawe Enzamba y'iguru ya Jumera tindirahira musijinanye ya Jumera yanjarahira Yesu wanje Enzamba y'iti ya Jumera ayakanyi yahare nasima Enzamba y'iti ya Jumera we bare bamutambe Enzamba y'iguru ya Jumera imucetwe natuzana kanyi yahare Yesu Enzamba y'iguru ya Jumera ni kwaka kapera se so no ishongora gospel konkeri yo mbyo buhawe erimo culture mwe ni culture ni gospel in form of culture oriyo Mukiga kani mpurano gambo ruri mu Rukiga ya ndyo Mukiga nozarwa nkai owitu ni kabare konka tukafurukira Kanungu so owitu mbwe nahinkubara hati ni Kanungu Kanungu district abanyana bita bari kutureba aha Ankole Media TV na Western Uganda Media TV umweshongozi nwogo Isaac Enzamba ninyana abanyana banje binyina pano base kubana abantu bagire buze bambuza abo kuba tumwinire buzo byinje munonga kandi imwe abarebi mwakwasa kubana mwenda kumanya ebere kumukwata DM Swaga yes umusije go mwinire buzo umusije mwinire buzo Isaac wajangwe sheshongoro kwishongora Enzamba wanyuze ko kabajya watanka kweshongora ningo inaho watandikire kandi okaza izo yajyo kubanza ryo mu studio ni mwaka ki mbwenu bishemwe music age yes talent no basa kuzarwa nayo konkara hanga we ayijanate mu muhanda kukwera base kurugayo so talent yanje nyo okunatandikire kweshongora nkaba nishoma okushoma kwanje of course abo kugira ngo nyowe ryakafuzi
kaba ntine school fees ntine wajango je fuzi toine show toine nyuko of course tata na mawe timbine sorry konka ababire ni bandeberera nabo bakabatebasize so omubikwatirine na school fees kunabire ni nshoma ukaba ni nshoma konka n'ekitone cyo kweshongora nacyo kigizire kirumu mweno katandika kare so nkatandika kare mu kweshongora so ninyije uko mu primary bakambingiraho shirinje 15 kubambingirehe 15 nazo mukanastama yo kumara nke sande nkishatu almost hiho kwezi so konka omukustamokwe nkaba nyine talent yo kweshongora hina hishomero ticari kumanya nguninye shongora so kunabire ndyaho nareba bija banyeta banyihomuka ngungaruka hishomero nagaruka hishomero nashange kiba kunyendera kuryo kujoyiningo mu kwaya bas of course nkagumizamo nabikora nakore bibabire nibenda so nanye ka chance ko kwega nakafuniraho mu kweshongora so mweno kweshongora kwa nabwa music nahabwa music ukagitandika gambo mwako gwagitandikire mu wagamba nkagitandika 2000 so okuzarwa na talent yo nkazarwa nayo konko okutandika kweshongora katandika 2003 kandi yo mu cyakashatu kaba kubuze kimwe 2003 ukorwa mu cyakashatu no wageza supporting music yanje wabire na supporting of course nimbasa kugamba nkishomero abo kuba niryo ryabandize kureba talent ryo murinye banyiriza hii kugira ngo ngume mbakorere mirimo nko mu kwaya ndi kweshongora ndi kuzina ndi kuzana imizano nkebyo nanye ndi kukwerwaho kugira ki ngo nkashoma akatugira ngo mu 2003 ryo mwishomero MD obwiro bwinje n'abantu bakora karito tuje ngo amyaka ejo kiri muto nico washarire mu gukora karito abwe nshatse ko wakozere utarahindura kugira ngo ukore music ndizo utari karito ati kugira ngo ninkora karico yonka na nebyeshongoro bya burijo nimbyeshongora habo kuba hariho cyeshongoro kiba kweta ngo n'umugisha gwenkoko tigwe gwendahe nikigenda shemererwa neco yine omururu gwenso buzinda shemererwa neco yine omururu gwenso gurujeho manyo mugisha gwenkoko tigwenda hini werohanga nakukunda wakireba nacetegereza tutine Isaac Enzamba kandi uri kutureba Western Uganda na Ankole Media TV kandi tujyahani kuganira tubanjura artiste ari kutureba Isaac Enzamba nahitaga kumanya iwe nka artiste weye ori arepo tunokora mu studio ki akuba turyo mu competition like music this time eri competitive nokora mu studio ki video nokorera hi kwenda kumanya quality yo kwereza abantu edwete we bare kibuze cyo ni kirunje munonga so ahensi yahika hatiya nobo yine kuzo mu studio ya mani kugira ngo abantu kabahereza music ebonire ya ninkorero mu studio zibonire kugira ngo abantu mbahereze quality music nono je handika music ni nyehandikira kandi nje shohoreza ejesha omuntu yakubuza echo wafunero music so far no basa kumujo tumiki music ekimfunire mu munonga wamfunire mu banywani music empikize nainabire ntakahikaga empikize za Rwanda yampisankahi ya mwenu yandetera n'abantu abamana abi Isaac nyuwe nkanye abintokubire nimbugana wale munonga Isaac kuyotandika music embaga yorakozire yamani bakakwire shinzinga embaga y'inarakozire yamani kantura ninzikora embaga y'inarakozire yamani kandi zintura ninkora hati ekeri ntungamo ubangambizi na mukama wayo umushinja bakandi bamweta Mr. Asimwe Beka akampereza miliyoni 2 n'ecweka
so konka abandi ni baba ryo muri miliyoni netweka abo kugira of course nimba ntari nyenga nobo ine team nimba nyine team oyine karcho yo kutambura nayo abataguzi na abana mbini abin kutambura nabo ngabe nyendo shoborera abantu aba package yo kubasa kuhereza omuntu uri kwenda abo kwani cyakure clips zawe namwe nizo nzaneze sha abantu bembazireba oryambaga mweshongora kuko niyo ninkureba kunga tukabendwe ndatumanye egitime zo kuboyine group yo kuboyine naci omuntu no muha package iki kureba ngo agasendeke yaki yakwereza ngo omushemeza abantu be ya mukoro tiyayesigara naye mu rugunyo mu mutima package yinkira kuhereza ba customer banje umuntu kuba kwikiriza mu byakasente package yinkumuhereza ne muhereze cyeshongoro cyenka special umuntu no mukoreche shongoro cyembagaye special ekikumugambaho nano mukazu nano mukazi ejo niyo package yinkubahereza norga zo mu studio composing cyeshongoro ocheshongora package ni ko kwa service zo atejo nemu twereze ndisho ejo match yakweta eje cyeshongoro cyahwa hati no ija wenka no koro munke bishongoro bingahi niyo jo packaging mwebare ekibuzo kirungi nko kunana bagambire ngo nimuhereza special songa yeye nko muntu ahakurugira nko kuba kwikiriza ingine so nimba nyine ku making sure unamutwarira abana abakumanya kuzanaje nimba nyine ku making sure ngo mukoro kugurabe gwatandika sha katugambe sha mushanju ahigura ahwere niguza kwandi nawe nimba nyine ku making sure ngo kare buri kintu cyo naha mukorogweye cyabonera abo kuba mu kikwatirine na entertainment abo kuba nanyesire kushemeza abagenyi beye of course noreba nokore mbaga konka ko kuboyesira abantu hinaba kuba bashemerirwe hinaba kuba batashemerirwe so iwe niwe kikwataho habo kandi cya kuba kwetire okumakinga sure ngo noriyo wije atashemerirwe oyine kumushemeza akataha shemerirwe bare munonga Isaac kandi kugaruka muje kibuze cyo concentrating munonga mbaga zonka nokore mbaga zonka na machachi ninzayo nyeshongora ninzayo nzinirayo twara yabana tuzina abo kubako kunana bagambire abici nabojo bona mbine tuzina ko kunana bagambire ngo byeshongoro byanje ni gospel konkane kwataga na munonga na kari concert ninza hibanye ahibatanye sireti nkuzayo so concert ya mana yorakozere niyondi kwendera ibizo byanje neha yanje nko muntu abantu zibarakwandisa ukashongorera abantu kwemitwaro kare abajangwe yaza kujya muri shongozi tine concert y'inaragireho yone kandi kinihire kikakiriki okay nijuka nayo bwaho kake ekinihiro echa Radio West echo nico naragireho nico mperukire kuzaho hamwe n'abakiga nation yes nijuka so mutuko wawo bisukomuka nabakiga nation kazeyo abatero muziki abakiga nation kazeyo nabatero muziki nangwa kandi yesterday na ndere center hariho mushija ne bamweta ngo ni Pablo nawe nakiraga kuba yineho nakira kuba yineho nankeje isho yiba kweta ngo nesheko ejo nayo ninkiraga kuje attendinga nanyo mwazo mbire ndya Sefasi ini kabare nayo twakitera mwenu so ni byingi tinkabishoborura ngo nabimara konka wambuze byamani ninjira nibyo nakugambira konke nebindi nabisigaye abo kuba bimwe byaranye bira Isaac umudakabena ndakubuza iwe nko muntu music yagikora kugeshongora oji distributing otakure ngo yakombantu mugisasanye otakure ngo yakabandi webare kibuzo kirungi so itwe nitukora umurumo go kwandika byeshongoruna no kweshongora konka tokarya wenka so nobo yine kugira n'abantu abi wakorengana nabo kugira ngo bakuyambeho mu industry Isaac anwe twineri izoba kandi ari natugarika mpora buzo
so banyana bita bari kutureba umwami ogu wareba performance ye ziri amazing nizigarira amani nizisesia no shemererwa in fact nyembe ni mango rumo comedy kano ka aho mukoro we n'abantu kabacamura bakareba bashika tindi muri comedy okwihaho ekinkubahereza music yinkubahereza ningashe kinkwete byeshongore binkubeshongorera birimwe amakuru birimwe meaning mwene titukufa kweshongorereryo omuntu yakweda kugira ati nyine barayanye ninza kwigura barayanye nejo shemeza abantu noze no mweshongora ninza yo buzima abo kuba nimba nimburire njiri umuntu yakweta noze no ninza yo nimba nimburire njiri so ekindi ekiranye ndakubuza nyondo kwendera nanye bibuzo byanje nenda kubuza omuntu weno wakwasa kuba nakwenda ninga rukwenda ngo afutunge oine manager no yekorera nkiyo nko muntu ninga oine management management njine okuna nakugambira of course tinkakora nyenka ninga tinkarya nyenka nyina abantu abinkorengana nabo management njine so abantu nabasa kubaga management yawe mbagitunga bata nachi kugira ngo atakagomba shuma bako abantu bakubamba bakwenda kwemerwa nangwa abashuma ni binji muntu we wagamba ikintu cy'abashuma wanyijuse abo kahi n'abantu abahirize kunterera bakunjira ngo nibenda kumpereza umurumo konka kunagire kushanga nashanga barya abashuma bakwenda kumfera ako nako ruhanga kakanda byako so tinkumanya uba nimbasa kubashomere namba enamba ya management ni 0 mushanju kambanze njironde Enzamba ariko ne namba ya management yeye banywana bita bari kutureba mbase kumurondaho nasinga yo gukora munonga embaga emikoro ninjira munonga eje mikoro nagikoraje ainekari cyo dance group yafutambura nayo na eshongora kandi bana bagarika babashemeza babazinira amazina genzarwa twediyemo so bamuronde bamuhereze miro kandi bamuronda ku bantu ombeshongoza abakweshongora karicha yo katandika gukora nayo izakogwe 2014 akarugire Kampala akayatangire kuperforminga bwenu ikintu kikaba kirije niho namanyire na performinga je bamurondeho bamuhagire abahe namba bamuhe mirimo abo kuba to kubasa kweyizusa wapandisa Isaac Enzamba mukoro gwa to kubasa ko baronke mbaga yari koro ko mukasozo ku barwe bashemerigwe yaza Kampala barwe bashemerigwe zo kugira ngo challenge yangambire no baratagamba atakajigambira aha no shanga bamuhanka miliyoni kandi abana nabayine kuko muntu rwanda akore kirungi atwara abana binji bazimara ushanga ine mitwaro nk'etano tumushabeza promotion okurira kubokurira konka asigara mwamwongera akabeyi ka miliyoni imwe na cheki ibiri mazima Isaac naza kubakorera imirimo mirungi nonga ya Isaac shamera bante namba ya manager enamba ya management ni 0 mushanju 8 mushanju nkaga na mukaga 5 na mukaga 5 ni 3 ejo ni MTN dene ya Airtel ni 0 mushanji 5 2 ni 2 mwenda 00 emwe so eze namba nko kuzirya 2 wanoronda Isaac Enzamba na timu yeye no tubonera hari yeze namba kandi zona zirya ha WhatsApp Beazin alright iwe uchatureba Western UG Media na NKORE Media TV tukine Isaac Enzamba kandi turumuntu tuganira tugezaho kumubahereza agaruke mebuzo umwaka bene mu mbuza ibyo kwenda kumanya Isaac wa maremya ki 10 plus entertainment aho tujoka tandika 2003 orakoze rewo shonke yawe yonko mweshongo zo myaka 10 naragikoze how was it ekabonera munonga abo kuba nibyo ryabirera ryizo baryanje ryo kubanza gukora show nanye nagira nti kanti testing mu ndebe konka mazima ubwo bwire ninyijuka nkani nshoroze 15 konka mazima abantu bijura naburwa naho kubata abantu bijura baba binji so nibwe naheruka gukora show ejo tinkagarukaga gukora hendi then ekindi Isaac nyoni kubuza mu myaka 19 y'uwamara ni challenges eziwasa ezira kushitireho ninga nchize gucecera kushitireho mu ndongo ukahurira watamwo kenda no kurugo mu music
challenges zo nangwa niziba ziri nyingi konka ekintu wano kikunda naturally tokara hukakuhanika abo kuba challenges zo mu music ni nyingi munonga abo kuba challenges ni tuzishango mu production, challenges ni tuzishango mu video, challenges ni tuzishango mu promotion, so ni byinshi tukubuza ne tubasa kuba wajeroze kushaba nka stage ruba ikavuga kubindi akuba challenges zo wagambe kintu kimanyi echo cyo kiri common habo kuba mu myaka nkikume yingwire of course nk'abantu ni baba batakumanya noza nka stage obundi wahura ngusamu wanayineka concert wajirotozeyo niwe obunde byeshongoro byawe hakajiro wabimanya wahikayo wagamba no muntu oriya yagira tapana tiwe tutukumanya tiwe uziwe ayiza akatira kubireho cyarambire mirundi nyinshi akaharinka ninkayo kwasaga tikwenda kwagamba nkacarambire bakambinga amazima kandi obwe nanye nkabashashwire nkashashura muryango stage banyima stage yes ochature enkoragana yawe naba artists aba gospel batayi bawe egi enkorangana yanje naba artist nyowe nkahabwanje ba artist abandi abakweshongora gospel nimba hagira kandi nimba kunda munonga habo kuba nobundabe ninyeshongora gospel ebyeshongoro byanje hina abibi kukwata konkana naba bagenzi banje abakweshongora ebyeshongore biba kuba nibeshongora nanye nibingaruza mwamani wakireba cyeshongoro cyo kikugarara mama ni kitari cyawe ecyeshongore kikungaruza mwamani necha best Emile nikigira cyanye bavugace hapana gumahama embera yensi embera yensi ni kweli so ati no ranke cyeshongore echo woryo mweshongozi niwe nohura amazima ngo cyakugaruza mwamani hamwe na necyeshongoro cyogo mukazogu ogogu niba mweto hogu Jack Bwemi ayine cyeshongoro kikugira ngo kwe biriguma abo kuba hinembero bwe kwike kagira ki ekahinduka watujango enkoregana yanyu ninundi wakufuna nka authority ningo muntu akakobu kama kajati yebembera gospel industry ya Western Uganda no basa kuhabura kininga kuhindura ki wasa kongeraho kujango industry ya music ekuri ekinkubasa kuhinduraho of course echo kubanza nenkwatanisa abo kuba noshanga aba gospel bamwe na bamwe ushanga mbwenu obancyeteki ushanga omuntu ayiniritima mugenzi weye ushanga buryo omwe atakwendezana nano ndijo kandi muryo mu kintu kimwe so mukabire mwena ni mukwatagana ni murwano rugamba rumwe habo kuba mwena ni mubani mugiraki ni mubani musavinga abantu wakireba echa muheru Isaac kurbo wanje turumuntu zo mwaka musyan twenderogo mwaka oyinire ki abahagizi bawo baporaningire so no ija kujigaruka muninge byo nembabazi so niza kujigaruka mu buzima ninki baraganisa umwaka wo kwija ninga ogura yongereho uronoza kuchipuraninga tinkabaza kugira ngo gukwija ningo gurakurateho na hati noreba nakitandika habo kuba abahagizi banje nyine kubereka hati ye kinyineho ombwiro bo yine cyeshongoro cyo kwenda abantu bamanyegesha ecyeshongoro kinyine kumanyiro munonge cyezana ecyeshongoro kinyine hari ecyeshongoro kiba kweta tuganire kitambura naco ne cyakarico nibaceta ngo ruhanga nayenda ngo tuganire so bani mbasa kubaha amakapera tikumanya ruhanga nayenda muganire ruhanga nayenda muganire aye ninganiraga mawe wamweshereka ruhanga atari kweshereka
konka wamweyoreka nawarya kweyoreka twana tugarukire mukama iwe ranga naenda muganire we bari mnunganyo byanje byawayo beyazini ZDJ Serebo wambarara kandi ugu Isaac Enzamba. If you out there, support him, call him, invite him for any performance that he wants from you. Mukama nako amen. Abanyarwanda bita bakutureba ningasha abantu batureba Western UG Media TV na Ankole Media TV muri abamana munonga ikindi kubasa kubagambira ngo mbase kuronda music yogo mwana YouTube gamba channel yawe ya YouTube ogambe niba kubasa kushanga music yawe turukwende obeneze no mwaka musi aho rukushanga music yanje waza ha YouTube ukahandika Isaac Enzamba ibyeshongoro byonane bikani bija no bireba then no manya hati ya TikTok niye hanjire TikTok niye hanjire nabwo waza ukahandika Isaac Enzamba nabwo no bireba wakireba so abo niho rukushanga music yanje so hereza abantu message yo mwaka turi kwendera mwaka tufitaho mu mwaka musya tusibo message yo mwaka indi kuhereza abahagizi banje ningashi buryo mwe we nari kutureba ahari TV aha bantumwe nimbashaba umwaka obuguhwire no businge na no kurije butandike na no businge kandi mwerinde na muno umuryebe biro bikure biturimo mwerinde kiro abavugi b'amamotoka mwerinde kuvuga speed abo kuba accident zibire accident muntu mwerinde kuvuga speed turebe umwaka gurije tuguhike muturya bahurire Mubare mnonga wa turabase kwa nturengaho twatwine DM Swaga twatwine Kansala Amon 256 twatwine Beazin ZDJ kandi omujenyi witeri izoba ya Isaac Enzamba nitubakuna mnonga mutarugaho Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.